ngesa Jehova nataka kaiten kai wasana kare vitururin kimwa go Jehova amubesinega nigide Kongo gipsata muchamye akristiyanine ne Jehova nanya ugo Jehova nanya bara mu mutso ne ki gode ne Jehova gitu ya tamane cyasini ema tumi kitirke Jehova akema alande Kongo gipsata mukaptu ya ne Jehova nanya angot kebendi ngalando ne Jehova nanya kini go pastu tsara ya ya makeni Jehova ikla ne gifururi gipsata mu go pastu kila Jehova kobiti ndio ya ne Jehova nanya akabisa kat agema ne go pastu itini mura ne Jehova nanya ngala ta ko video kasi ana wengi ke boy ke nyumbani Jehova wote sababu ya Jehova nanya kimite Jehova kasa jitu kulini Jehova nanya ko gaina kwa Bisa Jehova lebih tinggi sana sebagai ingin bikin saya ingin kita kebele kemu kita angkat saya lagi ni ini muci gerindanya Jehova sebagai kemu awal kita mesti dile ya gurin biguk anak ko ingin ke bim saya Jehova nanya iga senye kita Amen, amen, amen. Kongoi cheptanui eng saet, kongoi kandoiwech aketau tuyet eng betutab rani, ametetab nafas awech kongoi awekchi kongoi akatab biik tugul chekakoitu tuyet eng saishekab barak eng biik chemengeno chekaingian eng betutab rani. Betut netai ko kainenyu ko Hosea Kiplonobor, ami kebebertab Adelaide, emetab South Australia. Akawekchini kamuktaindet kongoi. Akere biik tugul kakoit kobun kebeberwek cheterchin, kakoit biik, akere biik chemi emoni bo Australia ak chemi kebeberwek chun. Ameche aip nafas atach ak tugul ale otokotin ongetestai ongikaskei emi kotab Jehova amu yutok ko oleketuitosi sikosikchi kechergei ak kikilgei eng ng'oliotab kamuktaindet. Kingen kele ketuitosi eng forums alak kikiligei eng ng'alekab maendeleo, kikiligei eng tuguk chebo ng'alekab somanet ko kebeberta ni kora ko nebo maana kora ako nebo inendet. Notok ko ng'aliotab kamuktaindet. Uyo kanyor kaimut cheptanui eng ng'alekab musoknotet eng kebeberta nimbo olimbo Dubai, akere biik chemeche kotyem kora koingian lakini tukoimi ng'alekab musoknotet lakini mami ng'ala. Tesetai biik chekakoingian sikosikchi much mi biik chebendi kora boisionik koi kakitar ibada anan service nebo betutab rani. Kongoi akere kakoingian mi mchungaji Moses kobun kebebertab Australia nekitinye kelchin newendi koboe tuyet eng betutab rani. Kora mchungaji Mtai Grace kobun kebebertab olimbo America kakoingian. Karibu Robert, karibu Irene, karibu Naomi, karibu Dennis, karibu Paul ak Professor ak akwek tugul chemi oret chetobwone. Ameche kityo asom kokonech an in tiendo Irene, tos ikonech tiendo nemuch ketien briefly sikosikchi ketestai eng level nebo program kebe kiwango nebo aeng eng program. At the moment, Kongoi Irene. I know you are at work at the moment. I will try to share the song here and then sikosikchi kebe kiwango nebo program nebo tugul komi biik chemi oret koingiani. Endi ashare my screen. Paul. Cheptanui kaiweke pole kagechunde. network yangu imeharibika kidogo. Mami ngala, karibu kielewani.
Cheptanui tos ikonech tiendo. Cheptanui. Yes. Konech tiendo. Tienda tatuan. Although Monday kitabu nada masubi sijui nimeweka simu yangu ndingine nafuatilia. Metindai nini? Matunda kama ndio sijui sio nimeenda wapi, but I think kila mtu anajua. Yes. That one. Yes. Karibu. Asante. Saya tiada bersama bangun all the stanzas. Yes. Esa banda nyuwebit ngongala Jehovah. Majero nainandam kotisa mengimam Maeri negerin Chilengengem Chaisa umilengum Agagonin kamu Tus miga Lakani nejunin Agon gu mamagegin Kamaru tenemasi Mawala sisamenin Asatsa sirgi sedet Asaret sisitandem Agogin kosirmet Kongoi Cheptanui. Kobun kebeberta kongoi tiendo. Nekai saishekab koraki ameche aip nafas inegei atach imuchi mchungaji Grace karibu katuyet at kisitab wech amdoindetab betutab rani noto ko mchungaji Moses fellowship eng betutab rani tos imuchi ityaige. Karibu mchungaji itagat. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kongoi mising en kasari notet nekakenyoru. Amache ale achamegei eng Jesu, kiwotiachan inendet, kiwosorwon, alasu inendet amu chamyenyin notet neo mising. Amache ale kongoi mising okwek tugul chekaoingian yu sikobit notet akilosu Jehova akitoron inendet. Ako mising amache amwochi kongoi Pastor Hosea en boisiet notet neyoe. May God bless you, may God uplift you. Continue ako mising iming'inigei taitab Jehova sikobit kokanapten inendet. Amache atoror Jehova mising amun echek tugul chekakebwan yu ako mising ot kiboitiotab Jehova notet nemoche sikokonech ng'olyot akalen karibu sana akingobirwok Jehova. Ko kainai kole kaokaste anendet ko Pastor Grace abunu Eldoret lakini kitucho cheboiwo Moi University lakini eng sai amiten Columbus Ohio en US. God bless you akalen kobirwok Jehova. So amache atach kiboitiotab Jehova sikobit kotesta. Karibu sana Pastor Moses. Kongoi mising Pastor Grace amu boroindo ne kaikono ako kaitaja kora sikobit kepchei ng'oliotab Jehova eng betutab rani. Ko amwachini kongoi mchungaji Hosea, amwachini kongoi biik tugul chekasei anan chekai boroindo sikobit kobwa sikobit kekas ng'oliotab Jehova eng betutab rani. Amatestai chamanikab Jehova amache akatak akwek tugul eng kainet nebo Kiptaendenyo Jesu Kristo ale chamgei. Amache amwa ale otokotin asikobit ketestai eng betutab rani kekas ng'oliotab Jehova sikobit kong'ololwech Jehova ak kotikonech kou yemwoe sirutik. Kikureno Pastor Moses koech abunu kapchemoiwo DCC eng kebebertab Nandi County ak amitei Melbourne eng Australia. Kimi ak family nenyunet kikoberuro Jehova. Atinye kwondo ak atinye lakwet agenge. Awekchini Jehova kongoi amu notok
Amwachini kongoi kora Pastor Hosea amu kikenai kikiyai ministry yekiamite kabiet ketuye ak Pastor Hosea koyae akine ministry tukajuana na mpaka hapa tumejuana tunaendelea pamoja. Wacha Mungu aweze kutubariki siku ya leo ako kanaptet eng kainetab Jeiso. Ama kitestai chekitupche ameche kesa Kongo Jehova kamuktaindenyo kwandab kiptandenyo Jesu Kristo amu kaikonech boroindo sikobit kekas ng'olyondeng'ung. Kongo Jehova amu biik chemite emetab Amerika, kongo amu biik chemite Kenya, kongo amu biik chemite Europe, kongo amu biik akot chemite eng kanasaneb Australia. Kakibwata eng'ung Jehova eng biik chemite bet, chemi bet, mi biik chemi kemboi, mi biik akot chenekit kong'etyo, mi biik chenekit koruyo. Akisa Jehova siye kikase ng'olyondeng'ung, ikonech akot Jehova kochut mugulelwekchok akoribech kondoiwech betusiek tugul eng kainet nebo Jesu Kristo ne etindenyo. Amen. Kongoi mising. Ngitinye chi Biblia ameche ing'any kitabut nebo Joshua 24 koitenyi ko 1 akotestai. Eng kitabutab Joshua kekase kong'ololjin Jehova Joshua kokakoru Musa kong'ololjin kolejin ketou banda imut lagokab Israel. Eng kurget netai ak kotestai akoi eng kurget nebo let ko kikakonam boisiet Joshua komut lagokab Israel. Ak kiba lagokab Israel ipkoutye Jehova kotoi koyai tuguk chemanyolu akoutye Jehova nekikemut komang'une emetab otwong'natet akomut ichek kot koit emet nekikearorchi Jehova Musa. Kiit anyun boroindo nekiimuch kotil anan kokur Joshua lagokab Israel sikobit komwochi ichek kolechi eng betutab rani ameche otil chito neoboisiechini. Ameche keng'alal ak kepchei eng betutab rani akobo ng'olyot nebo tilet anan ketil making decision in life. Kale kiyum anyun Joshua bororiosiek tugul chebo Israel koba Sekemi ak kikur boisiekab Israel ak kwaunikwak ak kirwokik ak kiptainik ak kotononso eng taitab kamuktaindet. Ak kilenji Joshua biik tugul, kamwa kouni Jehova kamuktaindetab Israel kole kimenye kwanisiek chokeny ainetab bitonin komwa kole Tera kwandab Abraham akoket tuguk chechang kong'alale. Lakini nameche kemwa mising eng betutab rani chekitupche ko eng kurget nemite 14 nikakomwachi Joshua kolechi oiwe anyun Jehova akoboisiechi inendet eng muguleldo nematinye kenisiet ak eng imanit akoiste kanamonik chekiote kwanisiekwok eng ainet bitonin ak eng Misri akoboisiechi Jehova. Takomwa kole angot okere koya oboisiechini Jehova olewen rani neoboisiechini. It is a decision nekitil Joshua kolechi okere kakoket historia kong'ololji Joshua kolechi okere kimutwak Jehova omong'une emet nebo otwong'natet. Kiyoiwok tugukchu, kiyoiwok no, koborchi Joshua tuguk chekiyochi Jehova lagokab Israel. Chamanikab Jehova ngap kebe kot keutye Jehova amu kakonamech tugun. Ngap kebe kot keutye Jehova amu kakokanaptech akoberure Jehova. Ngap kebe kot keutye Jehova amu kakesoman sepkeku daktari, keku profesa. Ngap kebe kot keutye Jehova amu tuguk chekakoberurene Jehova. Lakini meche ang'alalun eng betutab rani amu angen ale ikoso ale sikobit inai eng betutab rani ile mwae Jehova kole kero kiayaun tuguk cheuchu ako kiit nemache Jehova kone komwa kole keboisiechi Jehova eng muguleldo nematinye kenisiet. Bwana asifiwe. Keboisiechi Jehova eng muguleldo nematinye kenisiet amune? Amu yekiboisiechi Jehova kotinye kelchin chamanikab Jehova amu matinye indara chi nekaboisiechi Jehova. Ki biik chekimengechen, ki biik chekitinye korikyok, ki neranik, mi biik che neranik chetakocheng'e kole tamutai kotunis.
mi biik che kikitun, mi biik chemiten emotinwek cheterchin, ako eng achek tugul kingen akobo ng'oliotab Jehova. Mara king'ololun sigikuk, mara king'ololun akot cheotupche, kikinetin you know ak ingen akobo ng'oliotab Jehova. Mara kiiwe emotinwek cheterchin, ko kararanit ra, ko kararanit tuguk che kororonen iutye ng'oliotab Jehova. Lakini meche ang'ololun eng betutab rani ale kebwotun Jehova kole kikoyaun Jehova tuguk che kororonen. You can make a decision ak isub Jehova ak iboisiechi Jehova. Kale ak kiwal bichoto kole ngoloit eng achek kebakakte Jehova ak keot kanamonik. Amu Jehova kamuktaindenyo inendet nekimutwech nekimutwech ak kwanisiekyo kemang'une emetab Misri eng kotab otwong'natet. Kotil anyun biikab Israel yekikakomwochi Musa kobwotyi ichek tuguk chekikakoyochi Jehova, kotil eng mugulelwekwak kole ngoloit, making a decision. Betut nekitononso Meshach, Shadrach and Abednego eng taitab laitoriat, komwa kole laitoriat, ngonaak ni eng inye kole akot ngomemuchi kosorwech kamuktaindenyo, komakilyoni, komakiboisiechini anan makiyote kanamonik alak. Chamanikab Jehova, ano ole kiwe utiutye Jehova? Ano ole kiwe utiutye ng'oliotab Jehova ak imaste? Ano ole kiker eng muguleldang'ung iwenygei eng betutab rani? Ne nekiker anan nekiyai nekikere ile kiutye Jehova? Ameche ang'ololun ak chamwaun alejin yekiwekchigei Jehova, komwa kole ngot koming'ingei biikchuk chekemwoitoe kainenyu ak kolakta ortinwek chebo yoityo, kala akas ak asob emenwa. Kameche ale sikosobe Jehova eng betutab rani. Ameche ale sikokanapte Jehova eng betutab rani yekiwekchinigei inendet asikobit ketestai ak keboisiechi inendet eng kainetab Jeiso. Kongoi mising ngoberurok Jehova ak kokanapta ak akwek tugul betusiek tugul. Kongoi. Amen. Amen. Kongoi mchungaji Moses kobun kebebertab olimbo Melbourne, Australia. Kongoi biik tugul kiwechin kamuktaindet kongoi akobo nafasi notok nebo ng'oliotab kamuktaindet. Ng'oliot nekanyo kabisa kakoib chitugul sehemu nenyi, kanyoru sehemu nenyu ak biik tugul cheisubech kewechi kongoi amu kakituye eng fellowship. Ameche kityo asom privilege atienda fupi atis kosikyi kebe kiwango ngot komi chi netinye ushuda kotinye ng'olio nemeche komwa anan kobaorian eng betutab rani ketinye boroindo nebo dakikainik cheng'ering'en amu makoloo siketuy tuyet nebo betutab rani. Ketinye kityo dakikainik 10 siketuy tuyet nebo betutab rani amu kokakilechigei kityo dakikainik 30 siketuy tuyet. Ko ngot kotakomi biik chekoimach kokoi kakeker the last prayers eng sautik chebo let ko sikosikchigei komuch koteketuye kemol lakini kituye officially akere kakong'et dakikainik karibu 8 siketuy tuyet eng betutab rani. So ameche aib nafas atach biik tugul, akere biik chekakoingian, akere angot Arap Sulu, akere angot Robert, akere angot Betty, Irene, biik tugul ameche aib nafas nebo nafas ngot komi chi netinye ng'olio ushuda nemeche ibaorian ayatat boroindo ngot itinye kora prayer request komuch isir anan komuch iunmutengei sikokoi kokere mchungaji Grace eng the last prayers komuch konde taitab kamuktaindet sautik chotok tugul. So neng'wong boroindo ityaigei chi ngimuchi ityaigei kole imi mami particular formula nasubi ameche ityaigei tugul kityo ikas ityaigei atye ketestai eng awamu ya pili nebo program. Karibuni. Arap Sulu. Karibu. Hosea. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alen peta brani akini Jehova kongoi. Kaine ke urana Ian Kipchumba, Arap Sulu, amitan nebo Australia da Wonderland. Alen peta brani. Akini Jehova kongoi. Akoba nintan jena tinge important yu ak chametab ke ak kora kalian nakitinye kaya Alen muja mi ngaljana mi sa kitabut ab
jamaa jamaa missing na kitabu Romans 12 verses amja taune asoma kityo 1 or 2 nya wale 1 2 wale mwa wale ngote na English wale therefore I urge you brothers and sisters in God of you mercy I offer your body as a living sacrifice holy and pleasing to God because this is their spiritual act of worship kamja mwale kama sirito kwa lenge kaite boro kya wa tisai wa de janyu kale ne nyalu indai ta tayat kale sokolia kale sokoye yani kaite boro kya kwa tisai wa ne nyalu kale holy kale holy and pleasing kale ne yani na mojis ke ne torori Jehova ako kala ngotamir miyata Jehova kwa lia kubata kila wakati o jamu jira ngalejo na amu yani jira ngalejo na missing at kan ko ate saksa be kulina Jehova kale nge kate boro kya ko se wana nyalu ongel nge kate boro ko se lia nyalu ko sabos ke bedate lap ke yet age tu ki so biga Jesu biga kale ka Jehova ko la ma ta basanya kole ye ka ji Jehova so age tu jimile tamu ine ko au ina ne wiswitch so ase akonga missing obo barana natang kemi ba mo jango bero Jehova missing kale amuga David amuga mi akore gari kata raga sai ami ane kurgat ko missing kongoi arab silo kongoi ga ideret kora ako kengete boisiet ak magun kya tugul lemi arab silo ngalek romanik tamanagain Jereju man kabisa kanonge konu ke as a living sacrifice. Ameje moja kwa moja God. Dennis. Sir. Kikasin Dennis. Kongoi osea. Abwati ale akakejara ke akutane kajara ke binafsi. Mchungaji kabisa kala matke ngobrubere tuguk che ngonduni ate siutie Jehova. Kana taikende abwata katinya kabisa ak choronok wenzangu. Chike kwa ulebin overseas ate nonyo ngobrubere tuguk kidogo au tienga lega Jehova. Abwati ale ameja kikongo Jehova kwa not akale ngetestai kunot aki ngetestai kejere ke tugul ke pamoja na tuendelee na Mungu atazidi kutubariki. Asante Hosea. Kongoi deno akawege from Irene from US. Irene Kosi. Irene Kosi. We are manyoru Irene Kosi. So from Robert Tosi Mujit Tiage Robert Kips. Robert kotuko baragag musak nater Robert nya komi Naomi karibu ikatishe usalamiane. Thank you, Hosea, for witnessing, for doing us all. I look forward to it every single Saturday. For witnessing because of this platform. Thank you. Kongoi Naomi. Kebebertanin. Ameche awech kongoi ameche akoi kebebertanin bo cheptanui nengung nafas ak tisa kwa mchungaji Grace sikotarwech akosaiwech eng betutab rani. Unmuten ke cheptanui, unmuten ke. I think my background is not good, but We are mingwan sautit kidogo magnyorun. Pole, agere mingwan nini network. Tukotom komang sautit kora.
pole cheptonwit kotom ko sautit agere kora kuna mi yu Betty, tos sikatishe Betty? Pole agere kora sikomi ng'alekab technical nini agere kora professor cheme koingian kora ako mi ng'alekab technicality. So kongoi biik kyok, kongoi biik chekomuch koitu eng betutab rani eng kanisa. Kakonyo amen. Kikasin karibu neng'ung. My background is very noisy, that's why. Yeah, moga sa kung kini joga kung betu Friday, among a lot of joga nakaka sa mo ito pwede ta joga kalimat ki uti joga kung similage mat komilage ngun kalimat komilage jugi jengay tu benda ko kwande agini gite ngalat ngalat ab joga uti chikai kanya ngal ngalat jengay tu beta na bingi ko bendi lagi joga chikai kanya para kalau bacing ngalat kita buta romanik tamna kaing boleh ongi kai coba lupa gue bisa gue ada tili cakap sama Jehovah kan kita ke Jehovah kita cukup cakap sabitnya cukup itu baju Jehovah sabit ke kau itu kalau kita mau gere kamu kalian gumangi mangu Jehovah buat jadi multi kayak yum kayak terteres setan mungkin kau balik ke sana kepada Jehovah. Kongoi cheptonwek kobun kebebertanyin kongoi korang timit nemi to representani kebebertanyin bo Dubai olimbo kebebertanyin bo United Arab Emirates ak biik tugul chekomuch mi agere angot Paul Cheme angot Aspel Soimo keim ng'alekab muswoknotet lakini isubech ameche awech kongoi eng biik tugul che ranani program ing weekly biik chesoiwech angot Mais angot Caroline biik tugul kiwechi kongoi chekocham ko lidenech during ameche acherak ale ongetestai kikilgei eng betusiek tugul eng saisiek tugul ak boisiet neyochini kamuktaindet komobo kamuktaindet eng betut anan eng saisiek ameche kityo agere komi chi nekakoingian nekikure Kiprop Cornelius ameche kityo asom ale tos ikotisie Kiprop ngot inyorwech akimwawech ile imiano sikosikyi konai biik kongoi kora manyorwech Kiprop ameche professor karibu ikatishe agere keimin muswoknotet Woi kongoi osea kakoima iwe? Yes, kimi kitugati karibu. Kaachelewan is ne? Mami ng'ala. I am really sorry. Ameche akatak tugul ng'anetab Jesu ale chamgei. Mongen ale kalya rani angot kangemi en conference karon kero osea keimane asimenyu enini laptopinyu. So I'm trying to use mama's laptop. Lakini mongen ale kalya kora ko en abaibai kot. Okasoman? Kikasin. Oi abaibai kot. I really wanted to join and listen to IT ajek tugul keng'ololi ko amwae kongoi angano kora ko we are in fellowship. Abaibai kot mising aker obwone fellowship atkan kora. It means a lot, especially in the kingdom nebo Jehovah. Kongoi mising kakituye after 1 week. I can see two people here. I can see Tanui and Hosea, and I believe the others are there, like Betty Jepkorir. I get 11 participants. I'm not seeing the rest, but I am so happy to be part of you. And this movement, mat kibet our objective. Objectives, vision and mission. Amu torete nitok moving forward. Ego sheju kokokopa big into caucuses. This caucus, I know it's for the young generation. At the same time,
it belongs to all the church. I mean, all of us. So I'm encouraging we call as many. Angotungu nane amadesia angeten at the Shibiga lage. Kogago in Ozea one person from Louisiana. Yes, yes. See, the Neglen Jebet. Tagoni nalak. I'm so many people they meet the US young people. Kotagoni nangotebaga nyagora. Kongoi. Amu kimeje ge build a network of sano. Ingala quick. Jomi bitanin omuji ocher peak kemite komase Kenya ingalegap sabet ako muji ko jera agora jemi Kenya ingalegap sabet. So it is an exchange program nebo the young people ako ginagararan gut missing. In fact, moving forward ko ita time ne negu individual to individual. In other words, give me a problem wamu ongen gaganum nemite this conference, you can share and say, hey, look here, I have a problem here. Nenoi kusir ingalane kyote ba America kenyishek chechang kabisa. So itepche bi egu lonely gigere ile nimi in the world nyege. Itepche ngo kwek parak kot kono gonyetake gileni ngololji ji koleji nami na hari. So kojanga shiteshe olimbaga ge gonin pressure yogrobinik koge on la kwe mnyanianum, you know, inyoru a lot of stress. So you need somebody to confide in. You get it? And that is why I was saying I'm here for you. Amu kigete pia kumbe kapsa kiawe matunwe kejang angen tabie shagabi gule tuptoi ko maje sige toret ke ko gongoi missing osea angen ale go tugoti lakini kale namwanato kamu agase ko jira got missing kagere young people je wakwe who are so promising. I am so happy o tebi bunoto ke ate o wamen ngalen dege mite katale wam Christmas nagararan ngu tege 1 week. Yeah, to get we are the next Christmas. Yes. Kongoi, Professor. We are so happy at this Indian Kongoi for granted. Cornelius Kiprop Komigena, Lagniga, what Tim Kiprop Tosi got it. Well, Hagere Graf got me, Mchungaji Grace, and the Munso at Amedegati Ingala Jared, Agigerwet, and Sayat Amedicum Chungaji, we saw what families to go to we wait Pupjoship work, we wait Jamanic work, Media Cametino, they gave me Adelaide, we wait a Kogonani, Conso, Consolata Jepkosake, Emi to Adelaide. Quit you go last night. About that family, Limba Maso in Nandi County, Laborator will have that family. So I get to it. I got the family in the Bangot Stanley. We are your former principal in College at that family. Yes. Chungaji Grace. In the family na taka taita kama kupende pora a family istugul kwate menyo bagenya ngalega corona ngemo tumeje tukule saji hamu mamigi ko ko wangu nika ko gitu negitiege sai go sai ta mutu ke tesata ngemo tumeje kokoro. So aya unless kut neji ngolyo anangot kut neji a prayer request kut for me like 30 seconds. So what Chungaji Grace kondoi with program in what saya tadi itu kata tujuan apa kita. Yes. Kami itu amuajibi jamara go mutai getinya saet engin olemenyain kijana ta principal stano. Yes. So jine meja go vision jin message of condolences muji ingatin
kesumen eng mutai sikobit kenyoru fellowship ing grupit nenyo nebo kanisa. Atya osaiwek kora kitinye boisionik cheterchin yekimite emoni Melbourne sikobit koyaiwech Jehova nemie. Kalinatebi Osea. Yes. Following what Pastor is saying, is that the same meeting we shall be having tomorrow or a different one? Pastor Moses. Why? Yeah, the same fellowship na go jam go ba regularly Sunday gi o connectani ko agenge tomorrow. Kikonektani amu ko member nenyonet. Yes. So keae kwa agenge. Sawa. Okay, you let us know. Aya, kongoi. Yeah, the update ni. Sawa. Aya. Karibu mchungaji Grace. Ndio yech akigerwe den sae. Kongoi. Okasane? Akiganyoru loud and clear. Thank you so much. Amache amwa kongoi missing en kasari notet nekakenyoru. Kongoi Pastor Moses and the rest who are on the line, and thank you for the powerful word. Ngoberun Jehovah, akongetestai supporting this ministry. Akemwachini kora Jehovah kongoi akobo Hosea. Notet nekikochi Jehovah vision and then even to start this and to connect all of us. Alen ngoberok Jehovah akokimitok. Ongetestai kesochi neranik choki, kesochi families chechoket kora. Ako missing ongesochi kotononso eng ngoliotab Jehovah. And ako mache kora ke welcome them, let us love them, akenyoru that fellowship. I'm so happy for what I'm not sure what was his name again. Nikamwa akobo even fellowshipping together. And for real, kararan man keityin one another, especially even those who are in US, those who are in abroad, and anokot yo miten in Australia. Ingen nango miten chito kityo kosise kityo, mange okot kole magingen okot kele ne tesetai. Sometimes when we don't know who our neighbors are. Lakini saya nyo nale ongeityin one another, checken on one another. Even our young people chotet akot chenangobwa akot from Kenya kobendi emotinwek cheterter. Asaya ale sikoi keche akot cheke-encourageni, kesochini ake bringeni up sikobit notet akot konai kanisosiek chekimi, konai akot fellowship chekimiten ak communities chekimiten. And this will help also those young people sikobit kotestai sobet. Ak nale chechang ko kikobwa asitya konyon koba astray because there is nobody ne gochin oret anan kobwa konyor frustrations lakini ngemiten yotet akiboitinikab Jehovah, ki lagokab Jehovah, ki leaders, ki biikab community ketoreti sikobit notet akotestai. Alen ngobirwok Jehovah missing ako thank you so much akobo okwek tugul chekao logenin to Zoom ako missing ot ke-supporten this ministry. Ongebe taitab Jehovah eng saet. Jehovah kamuktaindenyon en kainetab Jesu Kristo, kilosun, kitororin akobo kasari notet kekonech. Kongoi missing Jehovah nenyon akobo akot program ini notet nekakoib nebo kaberuret. Kimache kemwa kongoi missing akobo Pastor Moses ak family nenyin ako missing akobo ng'olyondeng'ung notet nekakonyo en oret notet ne very powerful. Kisae kele Jehovah nenyon in any decision that we make in our lives koik notet Jehovah netororin, nelosun en sait age tugul. Kongoi Jehovah akobo akot sautik chotet ako mahitaji chotet kikakekon en tainyon Jehovah nenyon. Kisae kele Jehovah nebo Nazareth iberurech ak indoiwech. Kimache kibwat families chotet chekolusen their beloved ones, missing ot kibwati family nebo Principal Lelei. Jehovah kamuktaindenyon kindoi taing'ung kele sikobit indochi panganutik tugul chemiten tai Jehovah nenyon. Amache asochi akot family nenywan akot and their son nemiten Australia ale Jehovah kamuktaindenyon sikobit ikaikai icheket. Kongoi akobo mama akine ale ikaikai inendet ak lagok tugul chotet akot ak relatives tugul chebo this family of Principal Jehovah nenyon. Akot tugul chotet chekikotiny ako kikonet akot Principal Lelei akot anendet agenge. Akasae ale Jehovah nenyon that you may comfort them ak itebi koboto icheket. Kimache kilosun akot akobo Harambee neyoe icheket en Sunday, akot the funeral service ak everything, all the plans that is ahead of them.
ale Jehovah indochin icheket ak iberurwech Jehovah nenyon. Kimache kesochi not fellowships ak encouragements tugul akos memorial service chu kokopangan choronok ako mising okot all those pastors who are supporting even in this time of encouraging ale Jehovah iberur ak indochi icheket. Ako natet tuyet nemiten olimbo Australia ale Jehovah sikobit natet iberur icheket ak indochi. Kongoi kora koba Consolata akot ak alak tugul chemamuchi amwa kainaikwak chukobet chamanenywan Jehovah nenyon ale Jehovah that you may bless them, that you may comfort them ak itebi koboto icheket. May you meet to their needs even in this moment, oh God, in the mighty name of Jesus. Kasariwe Jehovah akot komiten alak chetindo boisionik en saini mi alak chebendi bakoruitos mi chengetos asaye ale iberurech ak kobit indoiwech Jehovah kamuktaindenyon. Okay, so I'm missing that we may have a blessed day, that we may have a victorious day in this day, Jehovah Lord. And I pray that, dear Father, that may your face shine upon us, O God, and that you be gracious to us, O dear Father, that you may keep us for your glory. So be not gilasun agitoror inside the as you dismiss us, dear Father, may you guide us, and Jehovah Lord, we trust in you that you are going to guide us. Iberurech agindoyech engainet ab Jesu Kristo ne tindenyan. Amen. 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 Hosea, Yeah. Amen. Yes. Hosea, Yes. Yes. Prof. mwaji Grace ile ane kakabet kole kureno nga kainet. Agasin ngabak. Yeah. Kale en jijo kamwae kolenen. You know, in a fellowship komeche kenai ke kainaik kabisa.